Kunevidiyo umuntu akayenza ngicabanga ukuthi izolo mayelana nokhuba ukuthi into enjengemncintiswano usuzodedela abanye abasadinga ithuba lokuthi beyibonakalise into enjengama-Song of the Year njengohlala nibo lapho kokhuzini lelo daba ngithatha kusolezo into eyenza ukuthi ngilikhothe lelo daba lolo futhi ukuthi mhlawumbe noma sikhuluma izinto abantu baye bethatha ngendlela yokuthi umuntu ufuna ukumlawula senifuna ukuthi enze ngendlela nina enifuna ngayo and nazi ngani ukuthi into efuna abalandeli so kumele ahlule umbangi kwashe kwacima kuningi okukhulumekayo kodwa abantu khona abangayi-understand nabangayinaki Khuzani uthatha isinqumo esihle kakhulu sokuthi ethi ezinye izinto esakwazi ukuyingenela sekuzomele kungene abanye isinqumo esihle kakhulu leso ngasisho ngayo uJanuwari amavidiyo amanye engawenzayo January this year after ekhiphe ingoma yakhe ethi Mbongolo laphana kumhlobo wenene lapho edla khona umhlanganiso nganguvezile ukuthi mfoka Khuba mfoka Mpungose usuke wabonisile amandla akho usubonisile ukuthi uyinkunzi kangakanani futhi abantu bayakwazi akekho ongakwazi manje ekugcineni kosuku kumele uthathe iwini uhambe nayo unganikezi izitha indlela ukuthi intuba ukuthi zingangena ngoba siyazi ukuthi as much as uKhuzani ekwenza okuhle suka kwenza kodwa khona abanye abasuke befisa amaqhawe abo ukuthi enze kangcono ukuthi uKhuzani ufike wahlula awahlule ngevoti okuyiyona nto abangakwazi ukuyamukela akunandaba-ke lokho imithetho esikubekiwe kwaze kwenziwa nezabo lapho ekhuzini inkosazana naphana kwaNcobo sibonga uNcobo ezama ukuvimba yena-ke insizwa leyo uKhuzani mfoka Mpungose ngoba ethuke almost 10 months ethukwa nje lokho kwaqala nje uJanuwari 2024 until October 10 months yonke ayiphelile zinhlamba lapha ephejini lokhozi impela kwakuyinkinga ku-Twitter impela nje isikhathi sengoma iParis leya wathuka isikhathi eside waze wenza sure ukuthi manje uyabuya uKhuba uyamvimba so uyabona manje ukuthi impumelo yakho Khuba besifuna ukubangela izitha nasey'ndaweni ey'wrong ey'ndaweni njengokhozi FM lapho okuyibona kumele bangathathi ihlangothi abaphoqeleka ukuthi befuna ukuthatha ihlangothi sebefuna ukujabulisa abantu abathize ngenxa yokuthi wena impumelo yakho ngenxa yokuthi ufikile into uma uyenza uyazisisa abalandeli abakuthandayo bayayimela into yabo lokho sefuna ukubangela izitha nasendaweni ey'wrong so okwagcina ngikubona ukuthi mina kuzoba inkinga ukuthi wena mentally emqondweni wakho uzoba right na kunazo zonke izinto odlule kuzona because into oyiphilelayo ukucula umculo yonto oyaziyo i-business side into oyifunde along the way and uba better kuyona inyanga nenyanga so kujabulisile ukuthi mhlawumbe noma-ke engangikukhuluma mhlawumbe angikhuluma nje lapha ku-YouTube ngikhuluma ngabo abantu abambalwa abayibukayo ividiyo ukuthi akasithembe ukuthi uKhuzani usuyigcinile into enjenge-Song of the Year ngoba use-achievile more than 2 times 2 uKhuzini 1 kumhlobo wenene so it's more than enough yabo nakayi-1 nje lento isuke i-right kahle kahle iy'koro nokukhava nani abalandeli ukuthi hhayi banizokufica it's not worth it it's not worth your happiness it's not worth stress okuza nayo i-Song of the Year yokuthi njalo wena uma uthi kumele ujabule kunabantu abazokumela bazongena ku-TikTok bekuthuka ukuthi unabalandeli abathandayo abafuna ukubona uphumelela so le is one of the good decision ukuthi now uyi-decide into enjenge-Song of the Year or ingoma yonyaka sengaba yibo abalandeli mhlawumbe bona abayikhathelayo ukuthi no as much as beyizwile ingoma yakho or beyizwile wena ukuthi uthi uso-right kube yibona abayidecide-elayo ukuthi no safuna ukulibona iqhawe lethu laphayana beyidecide-ele bona nawe futhi kuwukuthi awusho lutho okukhombisa ukuthi hayi mina kodwa bese ngiphumile nawe abalandeli abafuna ukuphusha lento beyiphusha bayifake bevote abavotayo uyabona kungesikhona ukuthi bayakubona uyayiphusha because uyayimisela entweni uma uyenza nakho lokho kugcina abantu ukuthi wena usebenza kanzima gcina kubadina because bona abanaso isikhathi leso kusebenza kanzima bayitshela ukuthi bona ingoma beyayingenela kubantu
but you still need to work hard to go out there umakethe ingoma yakho no kuyavota. Khona abantu abasuke bengazi ukuthi ingoma iyavotelwa, novote kancane usuke engazi ukuthi no usengaqhubeka uvota. So sengaba yilokho-ke mina ukuthi no abalandeli abafaka ingoma yakho wena ubusushilo ukuthi no mina sengi-right bafowethu akungena abanye bona abalandeli ngoba bona basafisa ukubona iqhawe labo. Then-ke mina-ke ngokwami lokhu kuya-understandeka ukuthi yena kube i-decision yabo abalandeli not wena ukuthi wena usafuna no. Kodwa abalandeli bangukuthi yibo ibona beyi-decide-ela bona futhi bona bayayimela leyo nto ukuthi bevota uma kumele bevote right. Kulo nyaka-ke kuningi uku-achieve-ile sizwe yakithi ama-awards amaningi including lapha kwa-RISA uthole nje ama-gold nama-platinum athe kuba maningana. URISA ukubusisile impela. Kwaba-ke i-event ebilaphana eCarnival City nge-22 kaMashi 2025 beku-celebrate lapho 15 years of the Blue Nation. Yabona ukuthi izinto eyi-achieve-ile lezi abantu abaningi abakwazi ukudlula kuzo, kodwa wena as uKhuzani ukwazi ukuthi ufike khona after isikhathi eside ushishiliza usebenza kanzima ingabonakali imali years and years for 6 years maybe kungabonakali ukuthi wenzani but wagcina uzokwakhanya. Nge-15 kube kukuhle kudeyi lapha eMandaba abantu bazobe bekhona udwendwe lukaKhuzani inkandla eMandaba kube kukuhle kudeyi. Yizo zonke izinto lezi ama-win lawo owatholile this year kumele uhambe nawo uwathathe. Worth it, they worth more than whatever leyo award leyo ezobe ikhona isikhathi lesi. Ukuqala umndeni into enhle kakhulu. Now umcimbi omkhulu gcwalisa Spring Picnic S4 All White izobe lapha e-People's Park or lapha ne-Kings Park eduze kwakhona into ethi ayifinalayo. Amanye ama-achievement lawo awungeke umuntu akuphuce wona awakho noma athiwa bakugudla kanjani noma athiwa bakhuluma bathini akukho abakukhombisayo except ukuba nama-post ko-Facebook agudlayo. There's nothing more enye abanayo but wena izinto oyi-achieve-ile ineye ziningi. I-ambassador kaJeko i-latest success lena yakho empilweni yakho ukuthi nawe something a deal. Sibonile abanye sebeveza ukuthi nobani intokazi le Gucci featuring Gucci leyo ntokazi ayicula neqhawe labo bethi nayo ikhona nje yavela advert bavela bonke abantu abazoba ama-ambassador wangashiwa ukuthi uKhuzani kuphela. Kwakuthiwe bonke laba bavelele kwi-video including naleyo ntokazi leyo yasho yavela noKhuzani ekho meside lakhe. So you know ukuthi uma wenza into hlala ngayo yonke indlela ofuna ukuyenza iwini yakho or i-success yakho ngathi incane engathi ayibalekile. So i-stress zonke lezo ongayigcini ongayidingi not ongayigcini i-stress ongayidingi ezingenasidingo futhi okwangempela. This is your achievement. U-achieve a lot futhi ukudlula eminyaka eminingi lapho so-achieve khona ukwaphumelela kweminye iminyaka but not njengalo nyaka. Umfowenu uThibela naye umenze umuntu ebantwini. So there is a lot ukuthi singakhuluma ngakho. So ezinye zezinto lezi esinokuyithinta nje sikhulume siveze lokho esikuvezayo njengabantu basuke bebuka nje izinto ngeso elibanzi ingesikhona ukuthi siveze ukulawula ukuthi enza kanjani egcina kosuku kodwa kusuke kuwena ukuthi uzokwenzani. Thina-ke sikhuluma lento abantu abasabayo ukuyikhuluma abanqenayo ukuyikhuluma because abantu abafuni into ivele ngabo kodwa bayafuna ukuyifakaza emaceleni ukuthi qinisile ubani kodwa bona bangafuni ukukhuluma. So indaba ilapho abalandeli bakho izidlamlenzekazi ayiqhubeke zikuseke empilweni yakho nasohambeni lakho lomculo nayo zonke izinto ozenza ufuna ukuzi-achieve zihambe kahle. Lo nyaka ukapheli sozokhipha ne-album abantu bekwazi lokho sithemba ukuthi bazoyijabula nto bazoyithokozela. Sibonga ithuba.